Muciini wa andu akuru wa Thagana Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga nikuo wici wa mitharabe ino ukoretwo ugitabanirio ekinaĩ magikura mitharabe ino tuburi-ini tutu. Kuringana na Frederick Kavue uria urutaga wira muciini uyu uria ukoragwo na atumia akuru makiria ya 40 kuma mwaka muhituku niguo wici wa mitharaba wambiriirie. Na ni kuri na wici wa mitharaba makirima mitharaba 40 ya cuma ni iyito na re maria tutiramenya maratwara ku na ure maroka tutwire ni undu utumakitie na tani ngiruta wira kuo ta mundu murume undu ucio ni umakitie. Kavue yaugite mwaka ucio urahitukire ekinaĩ aya ni makurire mitharaba 10 ya cuma na magithie nayo kuma mutharaba-ini uria gwikoro koguo nginya kuria ino yothe ni yathire na thutha wakwa kwari nengi nayo makiya. Kiuria kinene na gia kiriga muciini uyu ni kuria mitharaba ino iratwarwo. Murugamiriri wa mucio Sister Teresia akiuga ekinaĩ aya maratiga mitharaba ya mbao. So tunafikiria nani anabeba hii msalaba, tumeandika jina na miaka kila kitu, tujue kila mtu hapi wameshika. Tondoka okiroko ngakora mitharaba ni miye riu matireia ene mareia ni acuma koguo no gukorwo kwi kundu marathi kwendia. Sister Teresia augite muthi wa thiguku ya Christmas ekinaĩ aya ni makurire mitharaba 5 hakuhi na haria maigite mbica ya Jesu. Tena wamefanya juicy before Christmas. Tumefix msalaba yote karibu na Yesu round. So kutoka huko na 2024 wamechukua before Christmas. Ni aici matari na witigirio wothe riu mucio uyu ukiuria uthuthuria utabanio ni amaraia mitharaba ino. Handu-ini ha Kameme TV kuma Thagana Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.